Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wa huwa alladzi ansha'a laha as-sam'a wal absara wal af'idah hatta yanbaghi laha an yakuna khalifatan fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Amma ba'du, hadratal mukarramun, para alim, para ulama, seampun kasohor asor seje tingkah kulina tanto patut kapiarsa seje dedebuna sebutin kaula mulja kicukan kong langkong pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah sumber nangka Dukuh Timur Larangan Kabupaten Pamekasan, Simulja Kiai Haji Saifuddin Syam, sarjana agama, jukenan sebutin kaula mulja Kiai Mashkur Misbah, jukenan sebutin kaula muljaaki Kiai Muhammad Hamdi, sareng setuju para masyayikh, para kiai. Saya tak bisa abdina nyebut situng per situng asma'ipun, saya tak ngurangi rasa takzim abdina. Sebutin kaula muljaaki juken lora kalebun menangka secumeneng ibu-ibu puan Padukuhan Dukuh Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sareng setuju paraput negara epon saya tetap acik anglatin maker sare kaangkui asret. Hadirin para rabu, para unjangan retantor benes potor anom saya sami-sami mulja ngabiti pamator langgong dimen ngereng arang sareng ngaturaki poci sokor kaator mungkin ajunan epon Allah saya amur penjagat saya maha belas tor saya maha agung kalaben asarang pinarangkar saepon badan kaula sareng pancen ngan stage ekat saaki apa bangkian pasimon Kak Dinto ke dalam bangkitan saepon pasemuan engke Kak Dinto walimatut tasmiyah atas lahir epon Ananda Hamzah Adiba Humaira minangka potrese kapek telok dari Teretan Sudiono sareng Teretan Winda manter muke anak Kak Dinto semelemakin Kak Dinto kurang langkong ampun umur 40 ware manter muke itu tiyakina sesoleha seirido sang Gusti Allah Subhanahu wa taala pos pacenta melak mata melak ate mater muka tetian nak foto se apuk teh ngas tetetor ngarte cukenan teti panglepor ate buri kala kafil mahum
wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Hadirin para rabu para unjangan teratantor bolas potor anum sesame-same mulja kaduka lepon salawat sareng salam manter muka tetap keanjuke mengkuda kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka panutan beden gaula sareng panjenengan seteje seampon apekta beden gaula sareng panjenengan seteje minasyirki ila tauhid minadz-dzulumati ila nur sejukeun ampun macudran teti opur tor kacakepeng innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin para rabu para unjangan sebutan kaula muljaaki beten kaula sareng sohibul walimah kesempatan malam makin kadinto ekar saaki kaangkui mamarta esepon partengkan sipudi kelapang piti kelaban iftitah bi suratil fatihah sidal malka dinto pedi esepoi sareng selerepon semurja Kiai Masykur Misbah angkiten esepon pasimuan sikaping dua engkika dinto dedebuan menangkap bekel dari sohibul walimah sohibul dakwah etrosaki kalaban hikmah walimatun tasmiyah seperti cerbaki sareng selerapon semulja Yai Haji Saifuddin Syam sarjana agama pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah sumber nangka larangan Pamekasan tor setros epon engkika dinto angkitan SF pasimuan sikaping telo pamasan salawat Nabi Mahalul Qiyam Syaraful Anam seperti dibawakan sareng cakanca Jamiatul Hadrah Barakatul Usman pimpinan Bapak Kiai Haji Abdul Waris dalam halka dinto pedi sepoi sareng selerapon semulja Al Ustaz Khairun Nas Ibnul Warid esepon pasimuan emal makin kadinto pedi pong kasih kelaban pamasan doa sedalam halka dinto pedi sepoi sareng selerapon semulja Kiai Muhammad Hamdi. Hadirin para rabu para unjangan retantor beles putur anum sesame-same mulja sekadinto esepon partingkan sipudi kelampang saat malam hari makin kadinto torpan lega keli esepon partingkan pedi acelen kalaban tertib dari beten gaulung minangka pangacung partingkan sing kebudu pamator sekorang asor tentuk tantuk sekorang suntuk mongkude panggilan epon panjenengan setuju utama epon angkiten okar pesah sekorang akan beten gaulung nyuun spora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi